بله تماشاوانین هجا پشتی 9 سالین کوچبریه ایرو کاروانکی دن یه مالباتین عفرینی که جه 1500 مالباتان پیکته جه قامشلو جه دیرکا حمکویه بره خوددن وار زیتونه و جاره کدن بچن عفرینه ولوه داره جیان گش بکن شخوا خلکی عفرینه جی به تایبەتمەندیên خوین گەشتکردنا ژیانێتێنە ناسکردن هاژی یەک ji dayîkên Efrînî piştî 9 salan tuyê carekê din vegerî Efrînê hûn ji kîjan gundî bûn bixwe? بخام شێغورزێ ne şêğurzê Ji gundê Şêxurzê gundê Şêxurzê gundekî gelek xweş e. Ev bûyên sala nehan ku hûn ji Efrînê derketine îro piştî 9 salan carekê din tuyê biçî ser axa xwe ya qedîm hûnê carekê din li wir jiyanê geş bikin çi hestên te ne çi şuurên te ne piştî 9 salan vedigerî? bi xudê şiûrkî pir xweş e şiûrkî la Yûsefeyûnê û em kê pir kêfxweş ne û em ji miletî Qamişlo re jî û bajarî Qamişlo jî pir yanî ew ê me ji gindiya re heye elhemdillah û işte welakî bibêjim çi şiûrkî la Yûsef wallal ezîm Şuurekî gelekî cuda ye hest û înşallah me Efrînê dîsa ji berê xweştir bikin û înşallah wekî gotî giye güle güle pêgînin û êmanî jî êharin înşallah re baş e yanî ku hûn biçin Efrînê hûnê Efrînê ji nûva geş bikin İnşallah piştî ji 9 ber- salan yekem İnşallah. gava ku tu bikî wê çi be? Yani êkê çi bê ê xweş bê yok ji berê xweştir bê înşallah İnşallah wê Efrîn ji berê xweştir be wê ji berê baştir be hûnê carekê din vegerin ser axa şehîdan ka tu ji tişekî bibêjî mamo gotinekê piştî 9 salan çi hestên te ne çi şuurê te ne? والله پشتی نه سالا وگر ما و عفرینه یکمین یعنی ام تشکی بیجن ام برومات خود درکتن ام برومات خود وگرن و ام برومات جی بدگرن انشالله ام عفرینه وقت بری خوش بکن گشت بکن پیشخن یعنی که ماشین درکتن یجی امی گی در باز کن ذاتنی روش کی بوسابو سوری تواهی یعنی ام دبیجن یعنی تجربه بی مینک بو یعنی جبور پیش روزه دا ام خباش توب سرف کن خباش او بکن خباش خبريستن بکن یعنی وقت ملت کرد یعنی دبیجم وقت ملت کرد تبایی یعنی ام خازن ام وی بکن یعنی ام تم ام هنه و امی تم هبن ام وقت و ام تم هنه ام ملت کرد ام کوبا بشن ام هنه وإنشالله ام تم هنا İnşallah. İnşallah. Hûnê piştî 9 salan biçin Efrînê hûnên silavên me yên germ jî ji axa Efrînê re bibêjin ew axa ku bi xwîna şehîdan û bi xwîna zarokên Kurd yên herî hêja hatiye avdin. Hûnê silavê me li wê axê bibêjin axa şehîdan. İnşallah sağ be ya Rab Spas te got şi te jî got her bijî ji te re hûn jî her bijî. وهر بيجي حمو ملاتي كود راقيرا وسباس دكم حمو هاب ملاتا بخاشو برندي بفقرن دوالاتي خا والله فقر پر ما خوشه Çi hestên te ne çi şuurê te ne îro piştî ne? ما محزك انا مرنا ومالي خا مالو ملكي خا يعني ام فقرن ام هر ام نه سالن ام گوش بربونه ام بندا في روجي خوشن وبر ام سلاف دكن ام فقرن مالي خا وام حزك انا مي قاعدين وام يعني ام حاجيان سرفان دوارانا اري والله 9 salan tu yê vegerî gundê xwe tu ji kîjan gundî rewşa جعفريني نفس عفريني xaniyê te mala te niha rewşa wan çawa kes tê de روشان وانا اشتا عالم تيدانا خلق تيدانا اشتا مهرنا ميزكن له حطاني روشان ما تشاود بس ام جاكي فقرن ولاتي خو جي واري خو جي بابو بيري ما ام دور دارون ميزكن بس ام جاكي بقينا عفريني لا ويهلمي عفريني بينكن وسور سباز واقيرا وحموم لا ترى ويفانا قاري خباد القيابه وخباد حموم لا اي دربابا واي دوالاتا با واي نافري ما سوريا باقي حمو فقر مالي خو سو زباز سو vegerin belê temaşavanên hêja bi vî awayî wekê ku me gotî îro 1500 malbatên Efrînî vedigerin an got bi şêweyekî giştî em komî ser hevdû bikin piştî rêkeftina 29 Çileyê ya ku di navbeyna hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkiya Sûriyê de pêk hatibû ku yek ji çarçoveyên xalên wê rêkeftinê jî pêwîst bû hemû koçber vegerin ser cih û warên xwe an got
اگر مروف ji dêrika Hemkoyê de bigire hetanî bi Kobaniyê bi giştî zêdetira 6000 malbatên Efrînî vegeriyane ser cih û warên xwe bi taybetî jî li gorî zanyariyên ku têne texmînkirin hîna jî nêzîka 3000 malbatên Efrînî li vê derê li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê mane. Belê temaşevanên hêja niha jî dayîkeke din li gel min e beriya niha bi çend mehan mil bajarê Dêrikê hevpeyvînek li gel wê pêkanî bû. Wê gotibû hêviyên min yên ji bo vegerê her zindîne dema te baş be yadê. Tu îro vedgerî Efrîn? دم باش جوان بخير وطن هذا والله بخدات بعد قرم عفريني ان شاء الله kîjan gundîş kîjan خدات زرمه بخش شيم بس زرمه عفريني رينم بخش شيم باş e piştî neh salan hûn vedgerin Efrînê îro çi hestê te ne tu yê çi bibêjî yekem gava ku tu li Efrînê bikî wê çi be? خدي از بعد قرم عفريني از كيف خاشمه اما قريا مش اشقارته اشقى عرض عفريني مبيرا عفريني كذي بينه صار مع عفريني دي بس از بش مع عفريني اسك عرض اخ عفريني ماشكم باذن خدي Tu vegerî Efrînê tu yê erda Efrînê maçkî. عرض عفريني زي ماشكم الله بخدي Şîrîne ax, zeytûn, welat, memleket. خدي شيرينا جنات عفريني وما جنات رجعوا قشيه ما يعني قال لك ما بيرا كذي والله Hemû hûn ê vegerin, xelkê Efrînê hemû vedgerin, ji nû vira Efrînê şên dikin, jiyan dikin li wê derê. أنا بخدامي بقرنا بجيب بكن إن شاء الله ما وكبري بكن أما دست بك دائما مش عارفين دركتنا وما يجي خاصة جي بكن Bikin baş e tu yê ji bo xelkê Kobanê, Qamişlo, dîrikê çi bibêjî? أز بو خلقي زيريكي وقامش وكوبانة بهم دستي وصاغبن وقال عفريني يعني وحوان بس زمان عفريني Belê. آه. Kurd xwedî hemû li hev du derdkevin demên zehmet da. أري والله بو ما دركتن و أم دستي وصاغدكن أم بس عطا خوش إن شاء الله نجمن نزيك جنبي وإن شاء الله نزيك دام كش شهر جنب بدوارن Baş e gelekî spas kim yadê. جوا قربات الجوا Bi xêr vegerin em ê vê carê jî li Efrînê bêne gel we. Em ê erê em ê Efrînê bên nahiya Şiyê. نحيا Em ê شيء bên gel xaltîka xwe. سرسري من سرجاوي من هذا سرسري من سرجاوي Gelekî spas belê temaşevanên hêja ew jî bi wî awayîye hêdî hêdî karwanê xelkê Efrînê ku ji 1500 malbatan pêk tê ber bi warê xwe ve diçin ber bi warê zeytûnê ve diçin dema ku hûn biçin Efrînê jî hûn ê silavê me ji axa Efrînê ew axa ku bi xwîna şehîdan hatiye avdan dema em behsa Efrînê dikin yekser li hengên Kurd û Kurdistanê tên bîra me hûn ê silavê me jî ji wê axa pîroz re bibêjin ya welatê me. والسرسري من صلابي إن شاء الله بعفريني جينا وعفريني بخوينا شهيدة أكيد îro eger veger pêk tê bi xwîna şehîd. بخوينا شهيدة Gelekî. يعني خوينا شهيدة خام العرضين إن شاء الله Belê temaşevanên hêja îro 1500 malbatên Efrînî piştî neh salan careke din vedigerine warê xwe. Yek ji wan kesên ku diçe jî her tim xwe bi bêhna axa welat têr kiriye. Li hemû gundên Kurdistanê geriyaye. Gund bi gund kêliyên wê belge û dokument kiriye. Helbete hûn zanin ez behsa kê dikim. Ez behsa pêşkêşvanê برنامه آخ و ولات از بحثا حواله ما شریف محمد کم شریف دم باش روش باش ایرو روژه که چاوش بوه بشتی نه سالان تو دچی عفرینه جاره کدن؟ بله خونا ما بو خونا هر کسی بو خونا هر دایک باو کی زاروگ و کچو خورد عفرین در کتبو 1018 اجی عفرینی ما او خونا ما بوجی خونا هر کسی لفنگرین سر آخا بحسرت شون للجزيرة لكوبان لطبقة كتن بن آخ لهيروجي كسر زندي 1500 إنسان بري خودن عفريني يعني راسيجي جبو ما هر كسي خونك بو ليه أو خونا ما بجهات أم نوفاد جارن شاوا شريف حي صلاة جندي عفريني جاري برنامج شيكر از بفيدي كم جار أمريكا فكان عفريني کدن بیست یل گندی عفرینه بگری؟ بله حياة الصاغم از بقرم
ازید نام ملتی خوابم ملت لکوب ازلور بم لی اسپاسی که هری مازجی جبو ملت جزیره ملت کوبانه افجل حميس كرن افنه صالنا لكلك في ملتي سكنين يروجي ملاد خاطر جافده دخازه بري خدت چای کرمج و ام بفيد كنجين روجن كيف خشيبن اف روشا تفاهي آرامی ببه هر کس فکر جیواری خوا لسر خاکا ولات خوا جیان بکه جارك دنتو بتشي چیای کرمیج گند لگند و بگری برنامه خواین خوش و جوان چه عفرينا من باغي قلايا هيلينا شاد بالبلايا آرام صبرا دلايا عفرينا من جوهر بهايا عفرينا من أشق أفينا رنگ خوشة بهار رنگينا بحنار ورز زيتونة عفرينا من يارا شيرينا عفرينا من جكردارا دلا حكيمة دردان وكلا ايجو ديا عاشق بوي جدلا ايجو نادية بحسرته كلا نادیه به حسرت و کله هونجی ایرو و حسرت و کله خواه پیک بله اما هيرو هرن جاردن قالي خابينش خاملتي مالور جاوش بيسوزي اما سكني ملات لور بحزارة نهال بندا ما سكنينه اما جهرن وان حميز بكن هرن اخا عفريني بين بكن هرن كلا هوري ببينن اما هرن چياي كرمج گون بگون نافچه اما بگرن بله اصلا گلک سپاس کم از نخواستم تراگرم جبر کو ایدی دیاره و کاروانجی بچه توی جی سلاو مشغل کی عفرینه را و سلاو او آخا پیروز که بخوینا شهیدان هاتی آفدان سلاو ما هونه جوان را ببیشن اوغرا و یا خیره با خیر سلافی و بگینم از جاردن بیجم همون باجار می روجاوا جدیری که دا بگر حیا قامشلو حیا کوبانه حسه که دربسیه عموده چلاغایه دیریکه گرگلکه رمیلانه تربسبیه یک و یک سپاس دکم ملتی ور براسجی بتی پنزیری دل عفرینیه دا ناوی خانویسان هم ملتی کوبان هم ملتی جزیره سپاسیه وان دکم بله گلک سپاس تجی جاره کدم بگرن عفرینه گلک سپاس بله تماشاوانین هجا و جی هف کار ما شریف محمد اکوش دستپیکا شورش روجاوای کردستان و گند به گند گریایه کلین خوش کلین جیانا گندواریه کلین چاندا کردواریه ین کفناره کلی بکلی جوارا و گوهستیه و کریه مال و ملک دیروکا همدم و نوجان یا گل کرد او جی بی آوای پشتی 9 سالان جاره کدن ود گره سر آخا قدیم جاره کدن ود گره ناوا دارن زیتونه و ده همان دمه دا جی تماشاوان برنامه آخو ولات را جی دبیجه چاوکو از لگل وبم جی ایرو شون باجی از کلی بکلی لگل وبم ام جی دبی شریف تو بخیر بچی براستي إيرو أم وديجارن عفرينة يعني أفخونك بيجيبوا ما قالي عفرينة براستي ما قد باورنا ذكر كروجة كوري أمي وجرن سر أخا كوك ما ليجيان كري أخا كو أم لسر مزنبونا وما كدك دا يجيبوه دما ما رد بي عفرين عفرين حرتشتا عفرين جيانا عفرين أم بين واتهداينا مايا يعني جبوه أم جيان ديكن أو جبوه ما حيانها مايا يعني إيرو دما أم فاديجرن از نكرم بحثي ووصفك از بدمي يعني براستي كيف خشيك أم بهيفينا حمو قالي ما فجرة حمو خلكن عفريني زاروكن عفريني فجرن جهوارخا فجرن أم بين أخو خادصة شين بكن عرض خادصة أم بين جنوبا بتشينن عرض خا جنوبا شين هي بكن إيرو أم دبينن دما خلكي ما اف زاتي قافله حفتمينه كو دربازي عفرينه دبي لور خلكي ما جنوبا ام بين اف جيانك دون عفرينه جنوبا عفرين هاتا خملاندن جنوبا عفرين كني
اف جبو خلقي ما يعني إيرو ام دبينين وقت دمي عفرين هيرو خوشك بيا ام زان انه خلقي وي فجري او جي كيف خوش بي او جي كيف خوش بي خلقي وي جي كيف خوش بي جو فجري سر عردوخه ام دروجه كي إيرو بيروز ده ام حمو قال خو ام دبين وبخير وسلامتي فجرن حتى خلقي ما اكل في درناجي ما يلقامش له ولا حر دركه بخير وسلامتي فجرن و ام سپاسیه خلکی خودی کن خلکی خوی قامش لو یه کوبانی یکو ام بین د روشکی وصاد دنگ دا ام بین بدستی مگرتن لکلکی مسکین ام سپاسیه وان جدی کن و ام بهیوینه بیک دستی بیک مورالي بيك دنگي ام هرتم وصا بهفرا بن يكيتي خو خورد بك براسي بشتي 8 سال ما در باس كرنا مكات سالنا اوكو ويتش غني دا ديسا بهار بو ورجكي بر زحمات بو دمام جعفرنا در كاتت بدار زوره يعني بر زحمات بو دروجي ما بريدا بشتي 5 روزه بس هيرو بشتي 8 سال ما در باس كرن يعني ام دما ام باري خدم بر عفريني هسكي بر يعني ام نزن شو واصف فكن يعني براستي أري ما حيانها عفرين جبير نكري أم دوري عفرين اللي هار دلما لعفرين اللي ذي تجاري مع عفرين خوش بير نكري أم بوار بنا من روج كيفا قرن عفرين تم يعني ميجي ما هقلي ما حموت اجتماع العفرين بو جبر ويجي أرام دوري عفرين كاتم دي سجام دبن أم ندوري عفرين وما تم أم ما جوا من روج كيفا قرن ليه براستي بروجكي أم نزون شواب وصفكن يعني بيش تواك عيقتي أي ما دلما العفرين ليدا دي وك بهاري خا بزيتوني خا بحمو ملاتي خا أو هسكي برخوشة وعند بين هفروجكي برجبوما جرينجا وروجكي جبوما روناهية وكو يعني بريدي حي صار دمان دركاتن أو روجك جبوما راشبو براسي عند بين عن جد بركيف خاشن بفير روجي براستی ام گلی که کیف خوش بینه که ام کیف اگر نعفرنه پشتی ها قصال ام لوی بنده بین و ام کیف اگرن و اسکل بس که بیجم که از بیجم و دنگی من پر بلند به پشتره گوه کل من گهدار بکن ترسیم بر واجی بخن جبالی که من بگه دیوار دروی ام بخینه انسانه ترسیم خیاله کش خرا چکم وکو جنت خداوانده که استیده هل پرم جبر كابوسا بتخيل من إنسانه بباسكن آزادي وكو كفوكا كد عزمان ولات خدز نورم بفرم جبر يكم مجنيتي راجع عزمانه بين آخر إنسانه از أسير دنگ بلبلا كما قهدار بكم حنبيز بكم ليز نورم جبر يكو بلبلا لبيشيا طاوي مد قفصة خدا كربك بدنگ بك إنسانه كو طاوي من رهينك بكفة شكسا كيرنا بيجم و نبیجم جبر یکو د زندانه ده هلبستا مکلبچه بکه انسانه پیر جاران لپی مرنه کتم که از بمرم و یکو مرنه مشیرین بکه انسانه لبر دست قدر از بومه اسیر سوی ربن پارزک وندا و سبب که از خب قربانه بری که خلکه بکم انسانه گر انسان وصابه چما انسانه که وجدان که دل كارومات ما قالوا أفجي نبارا إنسانة أي إنسان نظيم رشيدة أذي هرم عفرينة من نحثر عفرينة نادية جلي كردي خاكرنا ودالا زيتوني انت هاري بزمان كردي بخوني العافية أري هي بزمان كردي بخوني العافية أري باشا قال لك استفاز رشيد تيجي قال لك بريا عفرينة كريا أري انت في شقلن زيتونه جي راكرنا وتجلو برجين خوين كردي الخاي كرنا وتدبجي تبتشي عفرينة جي تو بزمان كردي بخوني أري تشكي جان قندي بو رشيد هاليلي سر جوان بخير بتشن عفرينة قال لك استفاز دغبي كاتو تشتكي دزاني سر زمان كردي او ستران دبيجين بخملو روشة شيرين وخشة زمان كرديان تو سرود اي رقيب هر دزاني أري
كادش مرة بيزا هاي رقي هرنا هاي رقيب هلب ما يا قوم كردمان ناشكي ودانا هيتو بيردمان كثنا بكردمرن كر جين دبي قنا كافي على كردن جين دبي قنا كافي على كردن ام خورتن رنگ ثور و ثورشي يلا كي سباس او جي زاروكين عفرينين دبن السرودا كردية اي رقيب هردا و تليليين سركفتن جراد كنو دتشن عفريني بله تماشاوان هیجان هاجی یکج فرماندارن هیزن آسایش ین روجاوای کردستان کو بخوا خلق گند زعره عفرین روجاوای کردستان حوال سیامند عفرین گلمه سپاس کم حوال سیامند بو در فته ایرو چند هزار مال باد دچنو اگر ام بگیشتی کومی سر هفدو بکن جو دسپه که و حتی انها چند هزار شونه و چند مانه ین مایو کنگی بچن نهار رسمي هجمارة مالبات عفريني حشت حزار اللي نابر حشت ونه حزار هنا إن ل أب راتلا بشتي كوباني حفتين هاج بدر برد كافي دتشي ما خاصة راتلا كي ديتر أمباري عيدة جربكن مخابن منادة كاري بشتي عيدة إيمانة جنب بكاربن راتلا كي ديتر إن شاء الله بكاربن ملات عفريني حمي ربكن مراغ دکن براستی جب تایبه جبو افراد خلاص به جبو حمی پنابره حمی پنابر گرک بزبرن لمثلا پشت عید کجان روزه چند روزه دم بلنینه به گریدای به اولکاری و گریدای هن زنن مثلا روشا سری کنه هنی که جدا دولت ترک لوره پشت دوری حکومت سوریه کر هزا اولکاریا هندرین چوه داره امن داخلی حتی چوه داره حتی خود الوه داره بجیده که حتی تمامی بکفه دانه تمام دولته ولوه هرمیشی گله که ماین القام هاتن چاندن این هاجی هم منظمه هم جی قوات عسکری و مایننا پاکشت کن پشتی اوله به گجبو زرار که نده جواکه و انشالله بکرم پشتی وجه چندن دست پی بکن باش اول سیامد از تایبتیش بو خاندکارن من عفرینه زاروکن عفرینه وکه هنزان اوجی افسر یعنی 14-15 سال من به زمان کردی دخون ایجانها پشتی بچن عفرینه روشا پروردهی به زمان کردی لعفرینه و شعبه نه نجبو تن عفرینه زمان کردی جهره ما جزیره جی کرد کل کدره دبی ملا ببه دعوة زمان خود که و مفداره و بی زمان جی نابه والفي دريجي تشاوه هنكي حتى نهاجي تام رسمي وقت بيجي زمان كي دبستانه رسمي بي قبول كرن اذن هاتي داين لجرك فتشتد مجلس بي درباس كرن جو بي رسمي حتى نهاجي هند دوا ملنادا تمامي بيك هاتي نه چوال ور پیک به گرک لعفرینه جی پیک به هر کرد که لسوریه الکدره دبی ملابی به گرک به زمان خوی کردی سربست باشه از وقت توجد زانی لگوری آماران تی تخمین کردن نزدیک 300 شهروان حزب سوریه دموکراتیک در زندان حکومت دمکیا سوریه دانه جبو چهار نویسا وان وید شباب اوه کنگی وارن سربست بردان نها پشت دفعه پنابره بچه ان هم چبا دادن که بری عیده وسط سوزک هاتی داین که هجماره کی گرتی جاره کی دیتر جه حبسه بین بردان ادوی شری داش هر دو طرف داش گلک شهید هات داین گلک وندای هنه لیگ اب دفعه جه به بردان و شوندا ادی تک تک بمینن امی بکاربن انشالله خوب بگیجن حمیه بکاربن و ناجه بدن بردان ایرو روژا پنجشنبه 1300 مالي جعفريني لفيدا القام شلونا امي وانا فاقرين عفريني باذن خدي بسلامتي بجهن بمساعدات الدفاع المدني قوتا هفالي تشجر دبيجن قوى الامن الداخلي
وبفريق رئاسي جوج شامي هاتية إشراف السر دمجة قسد وحكومته بهدورة دكي وفقر نجيخوا إن شاء الله أف هجمارة ششاية كوموانا دبن إن شاء الله روجينتين يقد دومانا أوجي وهرنا مالي خوا كاس نامين الفيدري إن شاء الله بشتي عيدة مي دس ديسا دس بيبكن هر چند روجا أم فوجة دبن 1200 300 1500 لقوري إمكانا ما أم حاضر دكن. باش دكتور لسر پرسا من یاد دربار زاروکن عفرین خاندوان عفرین توش زانی افسر 14 15 سال بونه اونا به زمان کردی دخونن نها بچن عفرین روشا خاندنا وان و چابا و هر به کردی بخونن یام زمان کدو وزمان كردي جي هبا وزمان عربي جي هبا هدي وفقر زمان عربي حطاني كو وقت بيجي برنامج وزارة التربية دركبه بزمان كردي وشاغي ايدي وتمام بزمان خبقينا باشه جبر که هنجی جه خواهند دشانده یا داون ساندرنا دگرن و هون بشوی که راست لسر جیب جی کرنا خالن رکبتنا بیستونه چلاد خابتن وکه هنجی زانن شانده جهیت تربیتین و دچن هری داویه وانا لسر صيغته که چاول هفترن شيء أنا هاكا تشير دبيجن فريقك هي مختص بلغتها كردي بلغتها عربي أو أنا بهفدورة كاردكن دقنا كاويتشلو فان كتابة وفان شيكا بزمان كردي تشيبكن أو إشي وانايا أم بر جوان تشتاف عمناكن أو أنا ويدرخينا باشا از جبوان شربان هزن سوريا ديمقراطيك این کد زندان حکومت دا من اوی کد انجام وان پیواجوین داوی دل هاتبون گرتن جبو سر بس بردان وان جی تو مخططه که زمانی هيا وكنجي بارن بردان وعجب هجمار بقشتي چند ماه إن شاء الله رجع السبت اجتماع كما هي إن شاء الله أو حبسي ما نجي أو جي هناك جوانات دركفن بلكي تمامي دركفن بري عيدة إن شاء الله ويدركفن إن شاء الله هناك اللي بتمامي أزن كان فينا بشيك بكم رجع السبت اجتماع ما أمي بهفدورة بيجن كاوي تشقاس دركفن ويشاغي أمي هجمارة واجوارة بيجن رجع السبت جفينا والقل فرماندار قصر محافظير وبشيكيرة هي القل باريس محافظة أري تمام دكتور تمام سر جامعة قال كيف